Pemita e tolu e ul fale mai e il tangata I nei Amerika Samoa o le Pemita tolus fuluaso o le guest worker permit ia ma le pass le fulfaso. Next slide. Ia o le Pemita tolus fuluaso o iai ona ia inga masani ia il tatou atunu I Samoa sifo fa perfo nei I Samoa sai. Ai wa iei se suinga fa mama venga mo tatou sitseni Samoa e nao sitseni a Samoa e le o kawa ia isi seni mai isi atunu pe o fiti tonga ia ma o I Saina ma Filipaina ma isi atunu ai o sitseni Samoa o lo fia asiasi mai nei Amerika Samoa ai le o iei se fa moe no fuai ma whaingaluenga I tonu Amerika Samoa o la le toe Naomi le kilia le o le falmai. Se lau lima sfuta la le kilia o le falmai Samoa sifo. O le ala o le a whaangafua. Ia le kilia, e o foi lai le kilia le mai le ofiso le o leo I Samoa sifo. E tasil tau sanga e le iai pe mwhai e ona whao ngā. Lona winga a whaatolu whaafana e malanga mai I nei Amerika Samoa. Ia le tau whai sau kilia o le mai le whaleo leo I Samoa e malanga mai I nei I Amerika Samoa I tonu o le tausanga. Tasia le kilia e le lei mo le tolu a mi mo le tausanga atoa. Let's see slide. O tatou guest worker permit ia le kawai le matā'upu leo le labor mobility. Ia I le aso tolu sultasi o mati tausanga nei. E afe tolu se lau ono sfulu tangata mai Samoa I sifo o lo o iai tutonu I nei Amerika Samoa ma whainga luenga I le Star Kiss I lalo le guest worker program. O le Pemita le ia e watu I le ofiso lo I Sili ia mai tasil tausanga I le le iai ai ma whai ona whaafou I tausanga te tasi mo le sfulu tausanga so. E le tawalu ia le tangata I le Board of Immigration e maua'a I le Pemita lea o lona winga e vāvālalata processinga. O le nei Pemita e na o tangata lava mai Samoa I sifo. Ia I nisi atunu o le Pasifika ua fia maua foi le nei avanoa I tonu Amerika Samoa. Ia e le o ave ia e le fono faitula fono ma le afioga I le Kovana. Ia lea Pemita e na o tangata lava mai Samoa sifo o lo whaatanga o na maua le nei Pemita tāua e whaingaluenga I le Star Kiss. Ia o le Pemita pe on silfia, ia o maua I le to otele o tangata e whaingaluenga I tonu o le tātou Star Kiss. Ia le leia I le whaale leia I le economy ai nei Amerika Samoa. Ia maua I fo ia vanua e remittances mo Samoa sifo. O le tausanga o mwai, ia sa iei se suinga fou. Wa le toe o ale Star Kiss I tua. Po o whea lawa le mea I Samoa sifo e recruit mai ai a lato guest workers. Ai wo sa'o ai le Mālō o Samoa sifo. Ma ngā lulua e whaatasi ma I tū Mālō. A tonu fo I o le soāswani mai I tū Mālō ma fio anga I Samoa sifo. Pule ngā li im whai pule. Iom whai fo I ona tau pulea mio anai tangata tātou I o mai o. E wana e silfia a whai e whale tonu. Ia e whai ona whaasalaina I a inga o lo iai le nā tangata mio le pulea se tulou. O tātou tangata whaingaluenga mo isi industries po le private construction industry. Ia e le o maua le avanoa le guest worker. E nā o le Star Kiss lava a fia maua avanoa e malanga mai e name whaingaluenga e tauna o le Immigration Board. Let's see slide. O le 14-day travel permit. O le watoe a mata le
Pemita fou lea. So soani foi mo tātou tangata pisinisi. E o mai I nei, ona o pisinisi mwhain whātau e lātou o loa I nei, watu I o whātau I whale o loa, ia e le leila e promote le trade. Ia e na o tangata lava whai pisinisi, tangata e le stala lātou pisinisi sa moe sifo. E mwhai o na maua lea Pemita fou. Ia e na o tangata sa moe sifo foi e awanoa I le 14-day permit lea. O le isi matā'upu tāua lava o te iloa o lo talanoa ina pea lava I tātou Fonotaga. Ia mai to e watu ai foi se tausanga ma le ngang whaaloalo I le afioga I le Palemia. O matā'upu lea o le Pemita le tonge mātou US Nationals. E o atu ai sa mo I sifo. Ma whai lava o na whangafua le tūlanga. O waile o iei se Pemita whapena mo US citizens. Ai o mātou uma lava o lo tau avea I a passport batus folau Amerika. Ma whai o na tusa le treatment o mātou. Ia te ilo le nātūlanga e soani te le whaalelenga o tātou matā'upu tau Femalagaiga. Ia o leisi foi tausanga o oi whaleolo. Ia so se sia e malanga mai nei. E to tongi le departure tax, whatoa alua I le petu vai I tono le vālele board e sa wai nei. Ia o te iloa ele o whaia le nātūlanga e tangata le malanga I New Zealand, Fiti, po Australia. Ai am whaia o na maua se avanoa. Ia e whangafua I nātūlanga petu. Ia, so whaupopo atu I nisi o matā'upu o le sa au mai forsanga tae au. Ia, o le saunoanga le loia Sili, sa au mai matā'upu tau Labour Mobility, el na ua sauno atu ia le Minister na afioga ia le atinu. Ai vi fai asa utala whaupopo lau afioga le Kovana ma le naitu o le tātou ainga. Issues nei o le o tangata whaingaluenga whaavai taimi. Po o tangata whaingaluenga fo ile whangasoroa, Labour Mobility. O le matou le ua sauno atu le Minister, o le whai le matou review le Port Palemia lea ma Australia ma New Zealand. Ai mai se lava le tu ua maitawina, ua te lelea afia o le matou foi te maua'a I le to ese o tangata ngā lulue. Sa amata I le whaamoemoe o tangata le ni ngā luenga, unemployed. Mai aga'i mostly I le agricultural sector, po le horticultural sector. Ia, pe au se mea, maari le mea tasi a te iau whaupopo. Alu malienga au tua ia o le sector lea sa whaamoemoe ia. Ia matangata I le whaingaluenga mai Samoa. Ua mai tauina la ua see le ua whaalautele ia sectors ua mo'omia. Ia maua amataloa na langona loa e mātou. Ia leo e se atua mātou tangata whaile ia o lātou tomai mō ngā luenga ia. Ia e ofo I tangata e mawalunga lātou tomai a wai ele manatu e tele atu le tupe maua I le tau'apu lo le ngā luenga le ia. Ia na tupula nā mea ai maise le taimi o COVID. Ua tāpuni ai nisi o ngā luenga. Ia ma le maua I le ala o ainga. Mai e malamalama foi la mātou natulanga ai peta. I le foi lea I le vainga ai maise lea ngai atu le lumana'i. Ia e te le foi lea whaina le tunu ia. O le foi la e le tātou whainga lea e tātou te talanoina le wau tātou ai maise mo le whaleia. Ia au te lo foi e si sectors foi o inei o le o mo mi ai foi le so soani sa no mai foi so fo Mālō loina.
O le mea mo ia ia, it's tusa tātou, i le lava o tātou tangata i eito mai o lo mo mia. So we have to find the strategies. E mwhainga ko collaborate, peila o whautuanga le CEO o le health. Foi le whasoa, e se taimi o mai ei o atu, a mo mia o mai o atu. Whapena fo ia o tōu i nisi, o lo o mātou mana o mia fo i se whasoani. A o le whasota inga la matā'upu tau le mea leo o le whewai o tangata. O le sila mea na o le ua amatana whaatalatana noa i a Australia ma New Zealand. Mai atonu fo ia o ngā mō tātou whaasoa lea e whai. E te le nau mai o New Zealand ma Australia e batu tangata whaingaduenga. Ai aunga tata e tatala mai a wanoa masangi e whewa e atuai tangata Samoa, or the Pacific in general, where there's no open access or ease of access. Mō tangata Pasifika e o aga'i atunuia, le foi la e tupu i le vau tātou. A le mea wawhai e tātou, sa whaingofia mō mua. There was ease of travel. Ia angusila ia mauskalia e ia winga na e ali mai. Pela e te fia talanua fisota ia tui bene o Femalagaiga. Foi lea. Le foi la o sauna mai ia le loia Sili nei le tāiau. I tuainga Pemita o talo sanga ale nei tuanga ia tu ia mātou. O lawa fionga i le Kovana, malnai tu o le tātou ainga. E ia whaavai e whai nei mea o Pemita ma tūlanga o visa pe mana o pui mai le tunu u mai le o mai o tangata ia o le si me pe su e tu pe le whainga o Pemita ma visa ese ama fuanga. Ai le tūlanga o Femalagaiga ma le whesota inga ma tangata whainga luenga ia po o le tamau ainga fo ilona tūlanga lauteli. O leo lo ia nei tonu o le Pasifika le meta o le Pesa Plus. It's an agreement, a trade agreement. Inga ia whawhaingo fie, ia le whai o whatawa inga. Le whai o loa, o investments, o tangata fo, i pela o labor sources. Le lai tau whaatatu i Australia ma New Zealand. Pele au ion tilo le tātou i tūlangi. Pe o le mele tupu i Europa, the European Union. The European Union, it's an economic entity o le kala uma mo lako members. Whaingofia le whewai o tangata i mea o lo mo mi ai, i tangata whaingaduenga, le investments o me whapena. Le voilai tala noa atu i Australia ma New Zealand nei taimi. Ai mesele nau mai i le mana o i tangata whaingaduenga. Pe wale o i le taimi e lautele atu se vainga mō le tātou i tūlangi that we create an economic zone i le tātou i tūlangi. E mawhai o na whialua ia le tamau ainga ia mō tātou tangata. Ea atonu e le whaingofia na me a New Zealand Australia wa whaetu lau tala i le Fonotaga o le Pasifika. Ai whapea mai le sui Palemia o New Zealand o lona winga o le awa tu umatangata Pasifika no foi Australia ma New Zealand. Ea ona utali atu le iai. O le mea nau waitangata Pasifika e o nofo maui atu nuu ia. Ona e whaingata le normal access. E whaingata na wheo ai atu mwheo ai mai. O lona winga, wa siri ai loa, leo e tau mwhai, e no nofo mau ai o, because that's the only way it's easier for them to be. Ai, i le tūlanga aia, a whaingofie ma open le tātou wheo ai. Tātou wheo i o tāwha, o e sese ainga, o e whaipisi nisi, o e whaifalawe, ai toi fia sawal tangata i e nofo i lona nu, lona atu nu. Awa o le u whaingofie le whewai. So o le winga la lau whaamtaranga, le nai tu o le tātou wainga, tātou mawhau lau tele. Hoi lea,
nai te mai mea ia o pe la alu ia le tātou mawhauwhau, tati ia New Zealand Australia, tātou no le tātou wā. O le teimil nei a mātou, we're open. So sesi au whale atu I Samoa. Fia fo I masina yo e tōru masina, visa free. Ia, nā o Palemia ma Naomi ailo visa, pia whape te laku tu e te whainga luenga. Ai, o le whewai ai o tangata, o le whaavai ai rewa I eile mātou whainga Mālō. So sesi au whale atu. Tasi ale mea ia le leilo na passport ma whaamataranga. Tolu masina, e mawhaina no fua I le tōwha so na visa. Awa o mātou la ia, o le tele I o atunu, e mana o mi ai mātou visas, Ngusila, Australia, Amerika, foile o Pilkangia, e mali e mwhainga mako o ngol Commonwealth. Ia, sa mwhai ona mātou whale I tonu Europa, e ala atu I Apeltania, e ale watupu wharavlawe, o le to I Apeltania I tonu Europa, foile e whai mwhamtalanga I tua I ngā mea ia. O le winga la o lau whamtalanga e toi te tā mai. Mō tātou, lau whionga I le Kovana. O la e le mea le e whai e tātou. Nā le mea le e whai e. Ia, o tala sāoa ia. Nā la na whai a mātou Pemita mō outou. Ono outou whai mai whai. E whai mātou Pemita. Ia, nā. Kako karango sa. E matua I whai ngō fie. A avese kou Pemika, avese mako Pemika. You know, for normal travel. Work permits, yes, of course. E kaunga whai. An mon mea whewa I aku whewa I mai. Lāne mea la mai, mau ori ka koukain. Sfuru wha aso, kou sfuru aso, lāne ngā koe ngā mea. Poi le pe ono mātou le tolu masina, visa free. Ia pule lava loko afioga. O lava singa lua vai aso e ku mai e whaingo fia ele o aku mau mai. That's fine. Poi le, but it's a basic thing. Poi le, e whaingo fia le tātou whewa. Ia whaila lo kou kārsanga mai. A lewa waku foi le mā kou kārsanga. E se le whaingo fia. Ia koe ngā me foi ngā mea kamiki. Ia o kākou ka mākuku. Ioi. Kākou whaia mea ka mākukua. Whaingo fia mea e fōringa e whaingata. O le ngā lo fia kalango pupu o le utele I mau. O tele I mau atu le leile tālia ale atinu po olu. I mea I o afo I au departure taxes. Ia, o le karasao ia. O le mea ngā kupu le departure tax ia oko. O ngā le koukio mai I vālele Samoa ia. O le ngau le Samoa ia. Ai le ko ngia la ko kupe le airport authority. O le mea ngā e awa I ko kupe. O ngā ua le Mālō le airport authority. I le lea waku o le kupe mai Samoa Airways I lunga o tickets because that's the normal. You put the departure tax on the tickets. So ele whapela ua whaise me whapiko ia o ko kongi ko departure tax. Everyone pays departure tax. Al me masangi ai. Mo airlines fo ele whamaongi ma ko kongi ia la ko kupe le airport authority. Lai lele. Al mafuangal na. Whamalulu aku ai ngai ko o kako ainga ke o ko whapea o whapiko le whai o le departure tax le ai ia ale me fo ia e whaingo fia o na whai ia ma le ua to e whai le tūlanga e koe whaasanga kongu ai fo ngā ko ki sila fia le whawhika auri kele sa whea ngai ma le mātou fo I Palemia ia mātou company vale ia ngai mako mea ia whaloko I whale ia ai tāua onga e manga o mia kele vale e kau ke whewa iai, mai e fia whale leia. Ia, o le me Sili o le ai, le lei lava tātou returnees, o lo o mwhai lava o na ngā lue le leia tātou authorities mō le nā mea. Vale!